Jua-jua kekelengan Tuhan dijaba kita ringan, meriah kurta, ipejubakan Tuhan ka kita, iba secara pepalam pusu, selidibas kanal YouTube YKB Cakap Karo. Guna ngalaukan kata dibata warienda, mari sada kita ibas toto, pertoto kita. Bapa kami, sini surga, Bapa si mada kuasa, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Dipuji kami gelarndu Bapa. Goka berikendu, waris si baru, kegelun si baru, man kami kerina, anak-anak lu. Bapa metede hati kami, jumpar sadaras kam, dingin ngalauken katandu si badia. Ngerana kaman kami Tuhan, kami nggo sikap guna ngalau kencang. Sebab Yesus Kristus Tuhan kami, ngoreh kami tertutup. Amin. Kekelengan Tuhan, kata dibata, sini dibas surat wasiat warienda, alu judul tetap notoken. Terpalaskan 2 Korinti 10 telu ayat 5-10. Jana sejadi penekanan 2 Korinti 10 telu ayat 8 kata Tuhan nina, sebablah kami ngasut ngelawan kebenaran, tapi ngikut kenca-ngenca maka kami ngasuh. Ateku tetap ibas khusus si pinter, sebab teman man bangko. Ateku tetap ibas khusus si pinter, sebab teman man bangko. Enda penggalan syair ibas denden nyanyian kidung baru entah PNKB nomor 100 siwa puluh telu. Sederhana tapi belin retina. Senina turang kegelangan Tuhan. Yaitu Paulus lid kala i Korinti si sangsi raslate man iya. Amin bagi yaitu Paulus be maka lid kange kalak sitek man bana. Erkitekan siye Paulus la ersegadate man perpulungan Korinti. Memang Paulus ngerana alu tegas ras Mesir basia mandang perpulungan Korinti alu nina. Ujilah dirindu jine, papayo lebe man bandu. Amin begini na, Paulus tetap notoken perpulungan gelah ia lar bahan si jahat resngarat ia maka perpulungan jadi begegeh ras jadi sempurna. Ditegaskan Paulus maka kai si bahanna guna ketuhu-tuhun kap ras labo guna ngelawan si tuhu. Ia jadi rasul guna majeken ras membangun perpulungan kap labo ngeruntuh kencan. Serina turang kekelengan Tuhan. Tapi kukatakan man bandu, kelengilah imbang-imbang du. Janarto tolah man dibata
karena galak sirbahan cakam menanami kini serang. Nina Tuhan Yesus ibas Matius 5 ayat 44. Kata enda teridah sederhana, tapi labo mesunah dalam kencan. Dauh kelmurahan segat ate ras numpahi kalak si musuhi kita. Tapi pustaka si Badia ngajarkan kita sada perbahanan kini teken si lain. Ema tetap mengkelengi kalak sirbahan jahat manbanta. Perbahanan kini teken si tetap mencikep ras gelem kebujuran. Perbahanan kini teken singgit notoken kalak sirbahan la mehuli man banta. Amin. Mari sada kita ibas pertutup kita. Ngoyalakan kami katandu si Badia Bapa. Gelah kami tetap tertutup. Lahanya tertutup mankala si bagi ukur kami. Tapi bertutup tetap nutoken kalak sirbahan jahat, kalak silarbahan menghuli, kalak si berikan kini seran man kami. Enamo persuruhan doban kami kerina Bapa. Sampati kami alu gegeh kuasa kesasi Badia, gunandalankan katandu ibas kegelun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus, ngoreh kami tertutup. Amin. Terjengje nama renungan tabas suarenda, ola lupa si like, subscribe, ras bagikan man teman-teman ta. Sehat menjuah-juah kita kerina, di bahata tetap si masu-masu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.